Romo mane obagi e gweng' ma Majengo e kach ng'od bura ma Mvita Mombasa mar kawo pach jopiny e wi chenro mar gero senta mar rakruok kod wach lwenje mag dhoudi kata gender based violence obwogo kethore tok jopiny kelo koko. Maeri en bang' moko kuom jopiny manoyuore romono koni gi chich ni senta no geto mar chiwo thieth ne jogo matimo hera e kind chwech achiel ka luoro margi en ni kituo no kidek jiwo timbe makamago. Kane giloso bang' riembo apisas mawuok e riwruok mar MSF mane chiwo puonj e wi chenro makamano bang' gero kituo no, jodak go noramo moumo igi piny mi ok gibi yie ngang' mondo mi kituo no ger kanyo no. Inafanywa na shirika kama hili, priority wanapatia vijana, na wenyewe ambao kwamba wanafanya katika shirika kama hii wametueleza katika mambo ambao kwamba watayapatia priority ambayo kwamba yanaonekana ni aibu kwenye society ni jambo zima la homosexuality. Mradi kama huu umesitishwa na hautaendelea eneo kama hili, wakazi wamekataa mradi kama huo, na hapa tunasema mradi kama huo hautofanyika tena. Vitu kama hivi tutapinga mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu gani? Tunataka kujua kwamba tuko na wasichana wetu, wake zetu. Ikiwa hizi shughuli tutaziacha ziendelee, wake wetu wataolewa na nani? Wasichana wetu wataolewa na nani? Madada zetu wataolewa na nani? Miradi mingine yote ya kunufaisha wakazi wa Majengo tunaikubali, lakini mradi kama huu kwa sababu ya ajenda ambazo zimefichika, kwa kauli moja wamesema huu utatusamee na hatuutaki. Kwa hiyo kama serikali inatarajia kusaidia wakazi wa Majengo, tunakaribisha miradi mingine, lakini mradi huu umekataliwa na wakazi. Familia moro mawuok Shinyalu e kaunti ma Kakamega ywago ratiro ne nyargi ma jegni 15 mano bambe gi jalibamba kendo ma en jariemb apiko. Anyuola no wacho ni jariemb apiko no nowuondo nyargi ma jaklas 7 tarik 12 dweni, kendo bambe bende giwacho ni tok dayo dhog nyargi no noyango ni no bambe kendo mochako tere osiptal ka lipod no